Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүн 14 август Жалал-Абад шаарында жүрөбүз. Сиздерге Орус базарынан барахолка ярмарканы бааларыны, кандай бүйүмдөр бүгүн чыгып калганын жалаң тартып азыр сиздерге так маалымат, толук маалымат кылып калтырып кетем. Сиздер видеого лайкты басып, туугандар, поддержка, комментарий жазып, каналга катталбаганыңыздар каналга подписка кнопканы басып коюп, коңгуракчаны басып койсоңор, ушундай биринчи сонун так видеолор биринчилерден көрүп каласыңар иншалла, туугандар. Тегиле мына Орус базарыбызды. Бул Орус базар Жалал-Абад шаарында центральный базар. Мына түз жакта центральный базар жайгашкан. Ошо центральный базардан башталып, ушундай поезд жол менен өдөгө чейин болот. Суббота базар күнү 2 күн болот бир жумада. Суббота, воскресенье күндөрү ушундай поезд жолунун тоок базардан башталып, поезд жолунун астынан ушундай жайма базар болот, туугандар. Ошону сиздерге азыр көрсөтүп коем жалаң баалары менен. Биринчи она бытовой техникадан баштайм азыр. Швейный машинка бар экен, розовый мына жерде. Вообще сонун пут менен иштейт экен, жалаң. Иштейт, ремонт кыла турган жери жок. Жалаң иштейт. Баасы канча сом эже? 3000 сом. 3000 сом. Мына мечта плитаңыз канча сом? 1200 сом мечта бар экен, ушундай. Так, азыр мен номериңизди айтайын да. 702 Аха. 410 Аха. 145. Ошо номерге байлансаңар, ошо швейный боюнча жалаң маалыматты алсаңар болот. Эми бул жакка өтөбүз азыр. Эми бааларды билелик. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, тынчпы? Иштериңиз болуп атабы? Бааларын айтып бербейсизби? Кайсы канча сомдон болот атыка? 2,5 миң сом? Кирмашына киргиз экен, Так, газ баллон канчадан? Gaz balon 3000'den. 3000'den, ha? Kişiniki 1200. 1200 сом, ha? Сонун. Газларын көрсөтөм. 9000 сом? Аха. 8000. Так, мына 8000 сомбу мечта? Турчу көрөйүнчү. Ага. Сон. Так. Так, бул дагы 9000 сом, а? Канчадан көрсөтчү. Сонун. Мына канча сом? 8000 сом, а? İşlerini көрсөтчү. Мына канча сом? 9000 сом, а? А бунусучу? 10.000 som, 12.000 som mınava. Aha. Mınava 7.000 som. 7.000 som, ha? Tak, артында көрсөт холодильниктен. Mınava bizim yana. Aha. 11.000 som. 11.000 som, ha? Ova. Son. Tak, bunun Marazinlik mı? bu marazinlik mi? Ova. Kança som bas? 15.000. 15.000 som ekan. Kemit beresin mi? Ova, konu var. Tak. Bu vitrine ekan, ha? Bu kança som ki vitrina холодильник? 19.000 som kemi var. 19.000 kemi var. Eşikleri jabılış. Son jabıl ekan. 19.000 kemi var. Sonunuka dagım nelerin var? Jür көрсөтчү. Кийимдерин бар экен арканда, ya? Так, молодец. Чачыктар канча да? Danası 20 сом ба? 20 сом экен да. 20 сом. Штай, рахмат эке. O paketlerde şey yok. Kulüşхан, кандай? Paket 20 var. İçinde ekstrişler zaryatkaları yapar. Pakette satıp da aslında. Ha, bir paket 20 var. Paket Kulüşler kançadan? Kulüşler. Bunlar 150 som. 150 som. No, damkırattı bas kança? 700 som damkırat. Ama paketi 20 var. Tak, onun paketi 20 som dediniz, ya? Paketi 20 som eken bunlar, tuğanlar. Bular paketi menen salıngan eken de. Akıl zapçaslar. 20 som paketi de. Materiallardı bağladım bilgin yer gelse tuğanlar. King aldanqı videolar girsenger nomer telefonu menen kaldırıp koygan materiallar жалаң. Номер телефондору менен бар. Мына уже зимний мынандайларды алып келип баштаптылар. Канча сом муну метр ака? 800 сом мына тугандар, 800 сом.
Бұл patchixol ha? Patchixol. Ha, kamzuram olsa bo'ladi ekanda. Kamzur. Shuba 800 so'm metr. Nonisi qancha so'm? Bu ham 800 so'm ekan metr. Shunday materialni bağlarını bilginler gelse aldığınki videoda qoldirib qo'yganman akam nomer telefonu var. Tak. Uç sekin. Kalyaska qancha so'm? 1000 so'm. Stullar qanchadan ekan biri? 500 so'mdan ha? 500 so'mdan biri ofisni stol bor. Yaxshi ekan. Tak, shunday bo'lsa olib kelib bersa olasiz, stollarni olatganman. Stolunuz bo'lsa ekan. Tak, duxovka ko'rib qoldim. İşteydi ha? 1000 so'm ekan. İşteydi ekan tuğanlar jalangga. Polkalari meni 1000 so'm. Tak, buldagi o'shanda ha? Bu ham o'sha 1000 so'm ekan. Shveyni mashinka ishtaydi. Qancha so'm ekan? 1,5 so'm. Shveyni mashinka bunday bor ekan. Yaxshi ko'rsatib qo'ying. Listlar qanchadan ekan aka? 100 so'mdanmi? Listalar 100 so'mdan. Kastrula 1200 so'm. Tak, qolgan buyumlarini bunday ko'rsataman. Mana ko'rib qo'yg'ular. Melichlarni chalib, suylashib olaverasing. Eğer men hozir nomerini olib beraman. Ayting aka, nomeringizni qoldirib qo'ysak, shu buyumlar bo'lsa. Nomeringiz yo'q sizda? Telefon ishlatmaymi? O'sha buna O'rus bozoriga kirganingizda birinchi uy. Birinchi uy. O'sha yerda sotat ekan. Kastruga 1200 so'm. Tak. No, o'sha so'm. O güldördü bağlarını ançadan beri bilmedik ya tuğanda. Tak, güldördü bağlarını kimin mağayet verir? Kançadan? 100 çoğundarıç. Mana 500 so'm ona çoğun. Tak. Kalganları ona çoğunçu. 150-200 so'm ha. İyi mına var eken çoğun. 500 so'm. 500 so'm. Kalganları 100 so'm ha maydalar. Maydaları 100 so'mdan. $1200 so'm tuğanlar buna komplektlarda jalan bağısı 1200 so'm. Birdey bul yerde bağlar. Ötüktör 800 so'm, çoğu 1,5 ile buna rasiski. 2000 o 2000. Tak 2000 so'm. Şimdi ötüktör. Ha tuğanlar komplektleri var zaman. А, это просто финал. Gilem var eken qarab qo'y. Yes, çok görünüyor. Ko'rsatayım desem ta.
Да. Всех. Что вижу? У вас что есть интересное? Обувь, да, вынесли? Сегодня? А тут ценники какие? Это мое, вот это не мое. У вас только вот это, да? А и все, больше ничего не вынесли? Так, кеттик. Диван бар екен, да? Қанша сом? 6000 кем бар екен. Жақсы. Стенкаңыз бар ғой? Mana стенка. Қанша сом стенка? Стенка. 12.000'e verim. 12.000 сом. Сонун 12.000 сом. Anam ne kadar var? 4.000, 2.000. 4000, 2000. 4.000 bunusu. Ha, 4000, 2000 ekan. Men adashib qoldim. Yok. Жақсы. Matraslar var. Matras tarttım. Qancha so'mda? Ha? 1.500. 1.5 so'mda. Eski matraslardan, to'g'ri? Moskvadan geldim. İyi kalaska olib keldingizmi? Жаңы ekan-da. Ha. No, sostoяние. Жаңы desem жаңы deyishim. No, daska qancha so'm? 1.200 kam var. 1200 kemi var. Shotkasi ham bor ekan, shot. Ama var. Tak, kalaskalar qancha so'mda? Alaskama 6.000. Tak, Bunusu 5.000. tak. Bunusu 4.000. Bunisi 4000 ekan. 5000. 18.000 lira Rusya'da. No, 18000 so'mlik da. O 23.000 lira. Bak 38.000 lira. Tak, nomer telefonunuzu yazayım mı? Mına divanlar ham shu avonni çalaverasizlar. Aka eşikler görsel. Yo, eşiklerde o'tgan videolaringizda bor deyinchi. Ayting nomeringizni. 55 60 53 42 o'sha nomerga baylansangiz. Lang buyumlar akani arzonroq ayting, ey. Arada kayıt. Bo'ldi, arzonroq aytadi. Shu aka bo'yicha chalg'iladi, satsin-da shuni. Qimmat aytadi. Eshiklarni ko'rsatib qo'ydim. Ne oldu ey, siz çalışıyotibsizmi? Yönetmeyene canımı koymayacak bana. Emi chidaysiz, emi satib oling odamlardan. O'zingiz aytdingiz olam deb. Özgönden soğudu. O Batken'den çalışat ekan. Sizga hali Batken'den çalışat. O'zgan nerede bu? Vermedin be. O'sha aka nomerini eski videonun ko'rsangiz nomeri bor. Olib satardi ham, avat eski buyumlar. Chalavergila shunday jinniga kelib. O'z reklama. Qanchadan chiqoldilar? 20-25 so'mdan mı? Sondan ekan bu. Har qanday chiqol bor ekan-da. Planshetlarga da bor ekan. Tuğanlar 20-25 so'mdan. Bunday rezinovoy, plastmassa, ona kошелек chiqollari da bor ekan. 20-25 so'm. Sonun. Tag'im neler taqtabız. Nem stenkalar men bunday cho'ng. Stul var ekan bu ishni. O'shani bilaylik. Eje, no xodinangiz ishlaydi. Shundan boshlaylik. Qancha so'm? Orsk ekan. Orsk 6000 so'm deb o'tadi. Ko'rsatib qo'ydim. Qancha so'mdan cho'ng? 15000. Razmerni bilasizmi? 320. 320. Narxi oq svet bu spalni olsa kerak. Spalni. Bu komplekti bor. Komplekt bor ekan bu ishni. Hozir ko'rsataman sizga. Buna divani. Buna divani. Buna anaqasi. Sonu. Qancha so'm bas? Komplektichi? 25000. Kamsi bor. Stol no komplekt ayting qanchasi qancha bo'ladi bir komplektda? 4 stol. 1 stol. Bası? Boluşu 5.500. 5.500 boluş Allah. Bunday Komplekt kaldı. 6 shtuk komplekti var ekan hozir. 6 komplekt 5.500 so'm bir komplekti bası 4 stol, bir cho'ng stol bo'ladi ekan. Tak, buni eski videoda, oldingi videoga tartdim ugalog'ini. Bası 15000 so'm o. Ana ko'rganlar bor. Hozir o'sha odamda nomerini qoldirib qo'yamiz sizlarga. Ayting mana. 780.000. Aha. 971. Aha. 225. WhatsApp nomeri. WhatsApp nomeri, WhatsAppga chalasinglar, любой момент chalib shu kichkina sklad bor, o'sha yerga kelib olib ketsanglar bo'ladi.